Bugün biz Dubai Miracle Garden degenge geldik. Dubai'nin en çoğun gül bahçesi. Ушундай hazır оң жактан баштап көрөлүкчү. Aldığınızda uçaktı gördünüz mü? Nal yerden oturup düşeceğiz bu. Uşu yerden ha? Uşu yerden düşeceğiz mi? Gnomdor'dun Village deyip. Mına Gnomdor da multfilmdeki personaj. Katar'dagı çempionat mira boldu go. Oşoldagı mamleketler eken. Mına har birinde Gnomdor'da futbol turba top. Анан мынал жерде ошолордун флагтары катышуучулардын. Анан ортодо мына кубоктун айланып турат, ошол кубок экен да. Футболдук кубок тура. Мына Бразилия, Корея, Канада. Мына үйлөрдүн формасы экен да. Мына ал болсо Кытайдын мына бочкалардан суу чыгып атат. Gül bahçesine degen gül bahçesi de kendi. Çındığında bayakılı İslam'daki Beştin gül bahçeleri degen gül bahçelerde çındığında Dubai'da Araplar jasap koyuptur muna. Oşol bu dünyanın gül bahçeleri mına arılap жүрүп атабыз эми укмуш адамдын акылына келбеген укмуш нерселерди жасашыптыр эми. Allah razı olsun. Ушундай күндөргө насип кылган Аллага шүгүрлөр болсун дейлик. Карабайсың укмуш эми. Ajayip укмуш көрүнүштөр тимеле гүлдөрдүн эмне деген түрлөрү, ар кандай түрлөрүн, ар кандай персонаждардын fonunda kılıp, manavında kılıp, çoğundarak, kiçinedaraklar menen güldörün türlerin karatı bile. Adamdın manaya açılıp, şu yerge жүргөндөрүң razı oldu bile. Degele jaşogo olgan rahatçılığın manayın aybay götürülüp uç bol kılat durbayı. Şındığında bu dünyanın değişinin bir gül bakçılarının kurup koyuştur. Araplarga rahmat. Uçakka geldik артына. Airbus. 380. 380 Airbus. Okumuş. Uşulardın baktığı güller menen arabanın. Çınığı Airbus'tu gül bakçaga aylandırıp salıptır hem. Yatta. Koldoru ya? Koldoru okşat. Bakты кармап тургандагысы экен да. Жаратылышты сактайлы деген тема окшойт. 380 Airbus.
Мынау жерге аябай көп суретке түшүп атат. Гүлдөр аябай көп экен. Буга видеолар кылыш керек экен да, түшпөйдө. Saat eкен да. Азыр saat канча? 5-тен 25 өтүптүр да. 5'ten 29 minut öttü. Evet, keremet. Kuşlar dökmüş, bunu jasap, şunday kılıp adamların manayını açıp adamlarga jaga turgan kılıp çınığı bu dünyanın, bu görünüştün gül bakçıları jasap koyup durayım. Araplarga rahmat. Биздин дарактарга окшош экен, а? Мажрум талга. Вот. Самсалап. Ana fildir. Fil. Бардан үчөө айланып атыптыр да. Эки аттын фонунда сүрөткө түшүш керек экен да.